Ej, pička, sad ćeš vidjeti kako se radi pita. Prvo namaži, maži ga. I sada malo uzmeš šljiva, vidiš šljiva jebote. I onda šećer u šljivu. Meći šećer u šljivu. To ti je ovo belo. I sada motaj, brate, motaj. I sada motaj jedan, motaj dva. I onda stavi u tepsiju da bude jedna šljiva od pita. Pita od šljiva. I onda ti to lepo izgleda šljiva od pita. Od pite od šljiva. I gledaj, ajde da počnemo iz početka. Uzmemo šljivu, stavimo šećer. A šećer može da služi, ako ste narkoman, može da stavite i možete staviti i kako vi to kažete, kokain, heroin, šta god hoćete, možete raditi lijepo pitu za narkomane. Eto sad stavi tu, o jebem ti, krivo si stavila! Stavljaj to, ne, šta tresti se ruke, to ti je od drogiranja previše. Ajde, evo, staviš sad to tu i sad opet, ajde idemo još jednom, zadnji put, šta je ovo? Ajde idemo zadnji put. Sada uzmeš tijesto, šta radiš sa tijestom? Evo vidiš, sad ga lijepo staviš tu, ajde izrežeš, lijepo tako, o lijepo, vidiš, to radi prava žena, mora biti u kuhinji, to je glavno mjesto. Tišina, da te nisam čuo kako govoriš, ćete morat, ubit ću te pička ti mater na kura, hoćeš se išamarat kurcem preko čela. Evo viš, sada to tu, pospe prava žena zna što radi. Eto. Znači to, uzmemo šljivu, šećer, to je, i šta ti je to posao, kako se radi pita od šljiva. Stavimo sad lijepo tu, i sada motaj, isto kako si i moto marihuanu na maturalnoj večeri, sada motamo i pitu od šljiva. Eto, motaj jedan, motaj dva. Previše ulja. Ako stavite, nemoj začepi. I to ti je to. Dobar tek. Evo ga. Sad se to napuni do kraja i u pečnicu. To ti je to. Dobar tek.